UMLA ka South Geelong constituency uba Sanbor Shulai ne ka si thoding ulalum ya kajingalang ha State Convention Center Shillong banyatai sani halor ki kampen roy bat ki project bapher ki bala pentrikam bat ki ban pentrikam hapo ka constituency na ka benta ka bha ka miat jong ki patpa ka constituency hagan ne kajingalang lawan banya shibenta de ki head officer jong ka tanat Shillong Municipal Board ka tanat Urban Affairs PHE PWD magino yalam jong ki dorbar shnong Abayakran berkinong thok kubor hadin belawai ka jingalang uba Sanbor Shulai ulo ang bagajingalang kalayakran sani bha halor ka skim AMRUT kebelamang nadu usnam al-hajar berhalor ya ki skim ka sarkar jela kibelayo lingba ka tanat PHE bat SMB na ka benta ban pinbiang ya ka umbam umdi ya ki paipa hakathan laban lomparing kenchistries madan laban Te hakini kisdem ki bladem ngilaya warana ganda ka long term plan te ngilaya trailang berka PHE bat municipal dak bungi songlang bat hakabakadu ngilaya fa ina scheme te ngilayo ya kana total junga kalong nyokrur nyopusaulak katsan hata te kine ka de scheme ko ba nang te na po sus wa jalano bat ka sus katulong wa jalano na sa tais po han mele chelo sutun sa kamon na sa kejat trailum silong nang tanang na sajan na situ baru kadon sako sok penam sus lani katulong sok penam te mut ka mun kiski kana ka skim ngin tap lani ngin tap nang ne ngin sim ya kan kini kitulong te kini ki pipe ka ya kana ka ongoing scheme la si scheme ki barang pentrei besinai ki top keleng suruh ki tain laban borokoi lumparing luar lumparing kita tain sinjon laban ladap sinai top ki pipe ladap tap sipo kendo ka basa kidang don ki jaga ki basa te ka barang sa menta ki sopmin la ni distribution line te kadang don ru sakawai ka kaberi kan ka scheme ko bre kan ka lower lumparing borokoi bangin simya ko nawarisa kadon ka jinge menta ko basisnem siteng nomor ba kamsha ka forest bangin sinai ka top ya reservoir ni ka top ka ban sinanang te bangin simya ko umban samya ka lor lumparing bat kini ki tan lum dorbar lum sopo te ngile ya kun ya kane latip ka forest ka kam ke bun formalities habyo approval do po Delhi te ha ba khadu hakini ki benai ko ladem yo la ya communicate ngila yo ya ka approval te ladep siuru kumba lailak tengga ye ka PhD department ka ladep siu ya ka premium siapo ka forest department te nagaliang jo forest department kala ai ka acknowledgement letter bat ka basa menta kolong bahagini singa na ikan ba DFO masa harul na benta bani harap ya ka PhD benta bani harap ya pa but la proses ba pa sha office ban I can see the Muslim juhi by next week itang yo NOC mut kala ada season barang day ka season menta menteri ho yang itu benai belada barang jur slap mlong menteri menta bakal perkong kila long menteri ben sina ka topum tang dep sina ka topum tumut kila laban nomor ki pipe bar topum keleng negi dom la dep sina stang ban dep sina ka reservoir tekemut la lum ya ka nang tu la pelaj ko tekemut kan nong ka additional water supply te kajing khot ga ngam meeting kalong bat tip ka progress kalau ya kumno ka kam bat lano hila non pindem bat kumtar ter bat kajing ekran kalong ka bha ka kadang review meeting ka bha sibun kalong open kan mau bakin te kan yang ka jongaru ngara request ya ka PHE ka municipal da ka be lang bagi dorbar snong bakin petkloy ang na beraitang bakin pendep no nagalang forest ru by next week and I know ka NOC ki konstruktor la de benisna no te kamur kanang ba kinong song jungi hangtai kaptam hasor pelatip sengi stay babun bagi guest house babun ke building ke bay gaji ton kam yak giton kam sufficient te wat lada kam don ga jing do kerdo hadu mentah hangi konsumsi jonga kam don kerdo nei kan no blessing ga jing kerhu ba kinyo asu ba dia ga te gaji ekran bar ka PHC municipal ki yai kaya ngarong aya iban pet kirong asong ga report bagi jing tre kaya cha kira ini ki pai ki ban sam umpat itu wilayah berokhan berbagai pendap no ka por biang te ka bari ka ya ka piludi pan piludi ka mod kini ki lat ki skim ki bladem kini ki si ki brang ya ki bagi dang pentre ya kini ki surok sorum paring selaban sorum paring sa
Kansas Ris relebong kada berokhat kalau kepengen ayo sanction kalau musau lai musau krur bro kini ke balaya cicing tray te ngikot review meeting bikin penkloy kan doktor ru bikin penkloy presiden no cicing tray bikin kin tray bakum no shaban slap den berpedak por babiang te busnat ba engli tray stom bar ngaso ban ngala ai ku blay ru ya ka sarkar ya government hapo ka jingalam jong chief minister konrod sama ba berba prestun tensong bolong pelu di minister kibala ai ya ka jingkershan kiba sngap ya ka jing ut ka jongana mentang dong song joka 19 sau chulong konsi but kila erap sibune aga bangla yo ikini ki scheme ban terikam jadi scheme buron kam but kawai ni scheme buron kam hangne kalong ka kalong hakte hakin jat football kaba kadon ka madan ka community hall kadai ka ba kana community hall kadai ka ba kijupran kamban dari yang election department hakapor bakadon ka jing penurung gerteng nang ta yaki nong tap board habun ka hearing hakapor bar tap board kalau along kumba arspa mitare na surak peludi lada ki warra EVM ki tiar kitar jongki ne ta ki haban kit pada do burio adu arspa mitar tam te mun kadang surok man tai dengi layo kalale kat poi be hado madan kilala ban bu kali yang tu sesutap kitiar ki government program si babun ba ke bisilong hang tu te kelasuk te kemut ki pro ki babar kelasuk te kadang ki ke ba kelas lemba kilaya ala bun snem kilaya kuat nong song tambah sulong kajing belum kidon kitrai jaga ki ba hagiri snem kim kumba ari yang kim tre ban ai kim pasul tu ba kim patre ban san ya ka gifted te hakin ki banai bladem te ngile nagaleng dorbar snong kan bor laban nagaleng romba snong bagi rong badong kila lek kan sai kan sutu ban nagaleng jonga rong ayo hi bani kendu ban sai sutu ba ka kum generation mentap la dan kam ba ikali rung hayeng la dan kam bani arab ka society ru dag mafia ai mo hadin bangila krat an pertai ngimnum yo ban ra ya kindiat wi kendo te dag PPI gumne kindiat mud generation kin kurku blay kurku pi kidin ki bahadin habut jungi kin kurku te nalai kan gum ta kele san gini haki menta gum baci banai kele dap san bade kan ru le kan ban ga plu di kan sabu ya ka gum ka top priority mana ban ta jing suk kan e ga de wi ka ba e ba ka bagidan kamba